I dobrodošli na novi video. Danas igramo Dinosaur Hunter 3D. Ovo će da bude prvi deo i vreme da počnemo. Ok, ili Dinosaur Hunter 2020. Ne znam kako se zove. I ok, ovdje počinjemo. Ajde, izvinite ljudi. Ok. Prvo, ok. Ok. Idete vrlo dobro. Ok. Imam misiju ovu da pucam. Zato ću da uradim. Ok, ljudi. Ok. Završili smo prvo. Next. Ok. Brate, MP5 mu ništa ne... Ok, Compsognathus. Evo ga. Evo ga. Ok, roknuli smo ovog Compsognathusa, završili smo ovu misiju. Sljedeći. Ok. Ok. Imamo ovdje Oviraptora. Roknuli smo Oviraptora. Ovdje Oviraptor od 3 polja mandarina. I Raptor. Isto. Ok. Next level. Ok. Isto MP5. Kalašnikov košta 5000. Košta. Ok, još. Nekoliko. Ok. Ok, ljudi. Eno ga Spinosaurus, ljudi. Raptor. Ok. Ok. Mission respect. Ok. Sljedeći. Ok. Dilophosaurus. Ok, evo još jedan. Ok. Ok, ljudi. Ok, evo su raptori, brate. Sljedeće. Ok, evo. Ok, ljudi. Ovo će isto da bude full gameplay. Headshot. Ljudi, ovo nisam vam rekao. Bacite jedan veliki like i subscribe da vas ovaj tamo dinosaurus ne bi pojel. Broj 1, 2, 3. Ako ste ostavili like, svakam čast, ako niste, ovaj dinosaurus će vas pojeli. Ok, ljudi. Ok. Tako, njega. MP5 je full automat, ljudi. Ne za malo, ljudi. Ok, spucali smo Ankila. Čuj. Ok. Ok.
Ovdje, da nam nadam. Klanje se ti čureno s mene. Nećeš ti došao si da ganjaš s Petrom. Nije samo mi da ganjaš. Još jedan. Zamiri. Ovako. Sad. Sad i nije tako da sam. Pucali sam se ove ostale. Puca! No dobro, tu je. Uplašiš se. Još jedan. Okej, ljudi. Ja mislim da ova igra opet snajper misija šta je. Ova košta 100.000. No dobro, nećemo da se time opterećujemo, nego učinimo misiju. Okej, ljudi. Še. Okej, ljudi. Što? Okej. Ništa mi nismo. Radi ovo. Okej. 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 Malo sada spiti. Jedno. Bam. Ništa, ljudi. Bam. Brate, ništa, ljudi. Bam. Bod. Easy. Bodša. Imamo u animaciju metka. Headshot. Easy headshot. Voila. Okej. Ono se. Okej. Ljudi. T-Rex. Ovdje. Jedan hitac. Drugi hitac. Treći. I T-Rex. Rocknuli smo T-Rexa. Okej, ljudi. Okej, misija 10. Ajmo da kupimo Kalašnikova, ljudi. Ajde, kupili smo već. Okej. Kalašnikova, ljudi. Ala Rafal. Kalašnikova. Bam. Ja. Okej, ljudi. Hunt success. Nice. Okej, ljudi. Okej, fali nam još nekoliko misija. Body shot. Još jedan body shot će tebi. Pterosaurus.
Odlično. 1, 2, 3, 4. Ok. Ok, ljudi. Mislim da... O ne. Ok, ljudi. Misija broj 12. Ok. Imamo Triceratopsa. Deset kilova. Nije loše, ljudi. Ok, ljudi. Hej. Imamo dinje prodajne, ljudi. Vidimo. Šta je gen? Mene uplašilo. Easy. Kada je ovo... Kada je ova šuma, to je za snajpera, kada je pustinja za... Kupili smo ljudi novog snajpera. Kao šiku snajper. Ok. Ovako. Sad. Bam. 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 Ok. I sve ovo na glavi. Ispucamo. Ok, ljudi. Ova igrica je predobra, zato što nema reklame. Ok, bližimo se na posljednju misiji. I ljudi, ovdje će da bude kraj ovog videa. Nadam se da ste uživali, bacite jedan veliki like i subscribe za još ovakve videa i pozdrav!